I peti gost večeras u 1 satu i 10 minuta je politički analitičar, specijalista za sukcesiju i državnu imovinu, Muharem Cero. Dobro večer. Dobro večer. Inače, bivši ministar, dugo glavni čovjek u državi koji se brinuo za njenu imovinu i koji ima sav taj popis u glavi. Dakle, od 31 CD-a, barem u 20 smo govorili o državnoj imovini. I priču smo neki dan telefonom doveli do nekle. Dakle, Skupština RS-a je odlučila da državna imovina postaje entitetska. Sada je ta stvar na Ustavnom sudu. Nastavak šta? Na Ustavnom sudu Republike Srpske. Poznato vam je da je i ta odluka o pokretanju inicijative za ocjenu ustavnosti donesenog zakona o pretvaranju državne svojine u imovinu Republike Srpske u vlasničkom statusu dosta teško išla i na sreću imamo u poziciju da se ona nalazi na Ustavnom sudu Republike Srpske, a nije upućena izravno prema Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, što ne bi bilo dobro rješenje. A što da je otišlo prema Ustavnom sudu Republike Srpske, došlo bi do objavljivanja donesenog zakona u službenom listu i on bi postao validan, što znači da bi se po njemu već moglo postupati, a u međuvremenu bi se vodila ocjena ustavnosti tog zakona na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Pokretanjem inicijative pred Ustavnim sudom Republike Srpske zakon još uvijek nije stupio na snagu i dakle neće biti objavljen do ocjene Ustavnog suda Republike Srpske. A može li to politički da se ubrza odluka Ustavnog suda? Pa nije isključeno i ja očekujem da će odluka Ustavnog suda vrlo brzo biti donesena i da će biti donesena, nažalost, na način da će se ocijeniti da ne postoji povreda vitalnog nacionalnog interesa koji su pokrenuli ovoga puta samo Bošnjaci, bez Hrvata. Ili u prijevodu da je Skupština bila u pravu. Da. Za one koje pomnije prate ovo od 2002. kada je sporazum o sukcesiji potpisan, odnosno od 2005. kada je i 5. ratifikacija postala konačna, dakle kada je proslijeđen u Savjetu bezbjednosti na deponovanje, bilo je jasno da cijeli niz poteza je upućivao prema tome da će Republika Srpska upravo uraditi unutarnju sukcesiju državne svojine, dakle po entitetskoj liniji razgraničenja izvršiti sukcesiju Bosne i Hercegovine u ambijentu mirovnog Dejtonskog sporazuma. Dva su razloga zašto je tako žurno došlo do svega ovoga i zašto se tražio samo povoljan tajming, odnosno kako to Dodik izgovara, povoljan geopolitički ambijent. Imam osjećaj da je došlo do promjene odnosa snaga u Vijeću za implementaciju mira, prvo jedan faktor, i da je Dodik procijenio dobro da Vijeće za implementaciju mira, odnosno međunarodna zajednica, neće reagirati, kao što i nisu. I druga stvar je širi kontekst regionalni događanja na Kosovu i okončan postupak za okruženja države Republike Kosovo. Probao da ocijepi RS ili ne probao, on završava proces formiranja države RS. Tako je. Dakle, u ambijentu mirovnog sporazuma svjestan činjenice da ukoliko sa neriješenim pitanjem državne svojine ili sa ovakvim faktičkim stanjem uđe u proces ustavnih promjena, da će on puno teže ishoditi rješenje koje pogoduje, jer uvijek je sukcesija prethodi secesiji. On je napravio unutarnju sukcesiju Bosne i Hercegovine i pripremio ambijent za secesiju Republike Srpske, jer zato već ima i pravni mehanizam zakona o referendumu. Dakle, rastočio je teritorijalni suverenitet Bosne i Hercegovine. Još je jedan razlog zašto on žurno radi ovo, sa pravnim nasiljem, jednostrano, unilateralno, ne poštujući zabranu raspolaganja. To je činjenica da je zakon o restituciji u parlamentarnoj proceduri i denacionalizaciji. Upravo u imovini koju mi definiramo kao imovina države, odnosno državna svojina, se nalazi restituciona masa. Dodiku je dobro poznato da je kvalifikatorni zakon za ulazak u Evropsku uniju zakon o denacionalizaciji i restituciji, a da je u predloženom zakonu koji se nalazi u parlamentu Bosne i Hercegovine, a ne u entitetskim parlamentima, da je rješenje 31.12.45. godine koji je kritičan datum za povrat nasilno otete imovine i ne samo nacionalizirane, nego i ekspropicane po nepravičnim kriterijima. Znate li koliko je to što vi govorite stravično?
Mi govorimo o podjeli ove zemlje, o tome da jedan entitet je u grunt, svoj grunt stavio državnu imovinu, a to se kaže čija je zemlja, toga je tako. Da vam kažem, još je stravičnija činjenica s kojom ću ja večeras suočiti vaše gledalce, a i vas, da slijedi i drugi korak. Drugi korak se zove funkcionalno teritorijalno raspodjela imovine. Šta znači funkcionalno? Slijedi drugi korak koji je Prusko čedo, a to je raspodjela imovine, državne imovine pod Dejtonskom modelu unutar federacije. Šta to u naravi znači? Znači da imovina postaje vlasništvo kantona i to je apsolutno priprema trećeg entiteta, uzimanje pozicija za sjedanje za sto za priču o ustavnim promjenama. Ovo je prejudiciranje novog ustava, a taj novi ustav derogira suverenitet države Bosne i Hercegovine, čak ispod Dejtonskog minimuma je ovo. Jednu složenu državu daje kapacitet koji će se vrlo lako moći prepoznati ukoliko dođe do realizacije funkcionalno teritorijalnog modela raspodjela državne svojine, može se prepoznati kao savez suverenih država. Federacija će nam postati poželjan ambijent u kojem bi željeli živjeti. Dakle, RS i Dodik potpuno ignorišu pravila koja su pred nas postavili međunarodna zajednica, NATO, Amerikanci, Evropljani i tako dalje, a to je da državna imovina mora biti na državnom spisku i u državnim rukama. Kako vi tumačite to ignorisanje Skupštine RS-a i tu ne reakciju, tu pasivnost međunarodne zajednice? Visoki predstavnik govori o unilateralnom, jednostranom činu, pravnom nasilju. Mislim da postoji dosluh između dijelova međunarodne zajednice i Milorada Dodika koji mu duva u jedra da na jedan krajnje surov način rastače državno biće Bosne i Hercegovine. Popisuju imovinu, pravi zakone dok se ovdje svađaju u predizbornoj kampanji. Odnos snaga u piku mu duva mu vjetar u jedra i mislim da je dobrim dijelom osokoljen Prutskim sporazumom, gdje je po prvi puta međunarodna zajednica dobila kolokvijalno rečeno etnički konsenzus za raspodjelu državne imovine, mada su od 2002. odnosno 2005. zaključak PIK-a nikad nije išao u pravcu raspodjele državne imovine, nego rješavanje statusa državne imovine. Nažalost, radi se o tromosti, prije svega bošnjačke politike, jer reakcija takozvanog H-faktora i hrvatske politike je blaga, jer je njoj obećan nastavak ovoga procesa, funkcionalna raspodjela imovine u federaciji na kantone i sasvim je logično pretpostaviti da je to politika spojenih posuda. Hvala Muharrem. Hvala vama. Kažem hvala na ovim informacijama, ali znam ih, želim sam samo i pustio sam vas da govorite da biste vi upozorili naši gledalci, političare šta se radi, pa pratimo i dalje ovo. Hvala vama na prilici da izgovorim. Raspadanje države.